bersama. Oh Yerusalem, kota mulia, hati uri bersama. Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Selama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Senong tetuong kumadati din sanan kanao misi sa takapod iswang sambayang. Kinarahingan asundo iswang kerajaan sorga kung sikaw da tetuong diti katilambus kagu head kapag yampay maya da panambarasan da bayno. Kung sikaw nagi mantad sa kadong no maya da piramutan am nagi sisiwo montak dahay tisam tiso gisam ba itinapot panambarasan iti nga kano kagu papagirat dahay ang pupoy somok dahay kumadya. Tiyan sambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanang tatuang kumadati din sanan kung sikaw mantadat panghakan ng kinarahingan isang mo tatuang bayno kapag yampay ta kakago nga yedit ay tam-itam dila turas sa bayno kababang kapilat pangita do di painsahaw kapiyo. Di mo gulinaw turas ke o itom dilo ho di nga ay mo nguro tu akan ni kay laturas at hontalon nga kapag yamungan datid maya dat it ogulampatan dot mantad da panambarasan tuong mayno. Jadi insan po sa nang tatuong kumadati alumiskan to hot piramutan to kati ana tagal lo papalasot tinggin. Ano ba makat sa katilagi? Asa nang at lain da hitikin na yan nitit sambayangan ito ay sa makat sakat. Tatuong po ba no? Nga iso kagu panambarasan di koinsok dat ay bulayan dati hali piad o piguli-guli na nga tumbaan takod irin nagiday kano dat ay mangiwago hitit katumbayaan rohani dati miagal di mga kanto ko takano to toko kumbalot apasan ng mga kanta takano apat na nahopadam 2 taon ko ham ako po kumbalot manang kapasan dat mga kanta takano mi guli-guli piya mga kanta takano mi kita daw intalo piya mga kusanga daw apasan. Jadi iyo din ada kalansanan takot tiburos kinarahingan takanan da rohani dati hali pia miguli-guli irih pia pihulit-hulit ta mangimbulay nga ay takoy kumbal apasan. Ya osanongot piramutan do hititi akon kamyagalit tiyanan kasari. Okay. Tatuang kabay no, tulo na pa panambarasan dati nga natagak naruban kago. Iso na po'y koinsok na idohod apurimanan nga miagal kahara na po wonsoyon no. Mamonsay kad karita. Sigog kay kotam pula sikuro. Tay koy nat
kontok no gid ina poy hiri pamansayan gua ikabuturan, ikagalintingan. Hirih no matid uruon kono magihum uruon kono magihum idinatet natatak. Om irina iolon manan da pingkamawo datilo. Ayo kita manu na taraisod ya di manginggutuh magihum idit nat ayo kita may nando pagano dit luspiko tu haro ganda karan haro magnet ka ay tumagod ngay nando magihum iri nando miriri ka pundom minum-minum pundom gulyon ni kagumay pagihum o kita nando nga hiri taburus sat paingili nga kada giasya dia ako kasi nga isay di karatid di boras siyo gi ato kay kailad di boras it inata iwan dia ako kada siding ato kay korongo ato kay karatid di boras daw dagya jadi ilo komunot natagak apangkal nagi magihum ilo komunot atagak paingka nagi kadaw sekirad atagak kumiagal ko tulun nga susay magihumbat atagak o sanong naging magihumbat dupot ka suang talun ko magihumbat tulun na atagak ikapuruan suang talun na po man dati babangay titihon magulinaw gya mato okay? Tulun na po hingo di magulinaw mato tulun akito o sam magintong suway nagi kagutit atagak miyagali binsusuhon mo mangirat tanganak tay kamolahing nga atagak apam iadit binsusuhon na gitu susah magihum masaraw ko nahit natagak ka pa nang hilad sinulihan di laid tahun pirari di 2004 ko 2004 kan rin di tanak lebih kurang 5 ko 6 tahun ko kita na di hom uhot na di tanak ay akay ko kita dahay magihum o kita ko yakod totally bano ko do kayo kad totally bano ko do kayo kad di tanak nga at kayo makakito irini kamon ko binsusuhon matari matugya may popolisok hindi bo nga sa magihum mo atagak paingkan di kadaw di suanggat kerohanian atagak no pati sangulun nga ay agat o susa apangkal no pangay o gumuot kontabon dat magihum kago ang papatanduli. Jadi mandi dati imbulayad it gisombi o rikot-rikot karay tila atagak oy hum kago. Aya. Agangaw kalot tang kisus. Pisokon na gila la. Suhon pula sumandak kami pamisok. Mongik-longik mana kanto miyako ilo. Okay. Isuanggot Lukas, kitab Lukas. Buk kahapodam 5. Gisom do buk kahapodam 6. Ay ilot kahapodam 5. Nga haro hilot taluhot ay naipagalay dapaing kukuro hiti pananud iati sebagai tulun-tulun na kinarahingan dat atagak isuang na katumbayaan tinalangan talangan haro nohit sarita-sarita tangulun do araitan nila talangan haro nanda ti kalibambang ngono tampay teko tambolog tampano nga hilo nakagam tampanom hilo tampanom kendo kapuri mandat hilo kono
tanga kapuruan. O soro kuno di mo'y pilositik di laid nga tok irih di pisoro-sorol. Ko kita ako di tombologot Olias it alaya gusa-gusawon nga pihondom-hondom kunit talangan-talangan. Ay bunda atagak mo o soro kasari. Jadi tumbayan ako isuan ko katumbayaan to kod maya iti karohanian nga hari iti kamunda talangan. Talangan to kot ti kantakan no pamagunan karohian no pamagunan gisomot toko kapuriman dat purimon ka nga nembayat naratu to kono. Wah. Ino pa'y kapagulo na ray tanda hiti Lukas 15 ayat kayso gisomot turo nga nakarait domba yang hilang. Paingkuro hiti domba. Hilo ino pa'y dohon no kito hom mikoba sanom haroduo nagibansa ti kambing. Kayso no po nga kambing gurun. Tay ko kambing padang kadati lah. Mamuganggut ti tanaro ti lodi. Kumbalehed insan no minulid dilod. Sinulihan nga harohi kambing padang tay ko kambing gurun dat iri di santaon alun mo. Nga suway-suway iwotik daw to akon ko pasagalay. Magi patod-patod. O silaw-silaw hitim o purak hirit tangam o silaw. Kok kita di karuha ko nga, tapir kasyo. Ay sweet, di tapir. Kambing iri kang kusyo, tapir. Gisambot ngon ngay, katalibo ko di kanon, gambaron ngay, kunagi dia gyalo tapir nulo, kang kud papakirim bisya kambing ibo. Nga opinit mo tiga kamo na kambing gurun. Kaswayan ni sandulod milapakot dilom. Kasala ko dit tumalib ko po dit kayo nun dahari kambing padang tay kambing guru nom kinawas dit teres sa talon-alon hirid. Hirid nurid de. Kalimundo kidi teres. Kawatuhan. Lumpain kurang piya kumara mi sandulod de. Kambing gurun, kambing padang. Umuaduan na po nga, ino po ikamuan ko kambing padang nga, ino po hit, ongorongit, gonsukod, taso nga akala. Ay mo da si taso. Harohi piniara dahil dit, ay tipagon dilay kambing padang. Pinungaranando gompong. Ulo misay minamungarani gompong asyo daharo nakagalagal. To umbal tidi numaru ganggut sungu nga agayo ko kombingon. Ina po ay tanak-tanak po ay ngon dahil puso so isungu po pingko yon po pintawoson kagayo no mo tidi nga mumang dit tulun. Mantad ka na po tindahon, mangigit mantad, nagigundok, itunto gundok. Tu pentalob ni gompong ko hiri. Miyagali di pa mungut cukay, bumantamong. Jadi ano na di tundog gundok. Amo na po mumang. Mi kayaw, amo da si tasu. Tumali ba mutul, man sunguho, ahaba. Ay, nga ay anaro pa mamagun. Numan kanta tulun rasuna irilat. Orangit bo. Mundo gompong. Kumaduo kambing biri-biri. Apurak. Lumisikan tadog ya kapurakan ni did sekira gampian dat poyanan ko piala. Nga kagumuan pa dilo ay payduiduon ni kambing biri-biri. Ana ruhulo. Mana pag gunting ay rihom ay alumis sunday hulod sumuni kago.
iso o kaymayaan kutit kambing biri-biri misungo nga milaborosan dat ay cukup adil. Adil kopyo. Ay iso kamayan dat ay ambil kesempatan. Adil mo ti. Iyo tinapay sabagu goduo. Om sumunsuri po goduo. Tilo ki. Osadu mo tiri. Osadu paganatan. Pikiro-kiro harito ngo hopodo kaki ko hopodo lima kaki sumunsuri. Sopi sunsuri goduo. Kapagulo no pamanangku siti so ay siya ngayon tuguay ikalambat. Gumuli na kago. Mostly it sopi kakait. 1, 2, 3 kampak sumunsuri. 1, 2, 3 kampak. Oy mayaan no nandit kambing misunghoy. Adil mo. Iyo dadi hot mangundi om baru kontok tu ay sa buyok. Iyo dadi mo. Iyo di kambing misungo. Tu kopiandad petilam baru ano pa kopiandadam sumunsuri no goduo. Wah, baru kangam kopio. Kambing pa nga kala dati dari segi keadilan. Adil kambing katulun. Nga iso no pohot ay kelemahan di kambing biri-biri it panang idilod sinulihan. Mano po tasu kokoto akanon do tasu gi sembo apa tayom pakadada aming giyak pakadada iri nohot di ilanom kelemahan iri ko ako sesaru di kambing ini kepaing kukuro. Gisomid apa tay intar-intaran na po tasuhom pakadada ay minggiyak arwalan ni kantor dogya mo ay doho na po hadot panumbayaan iso na po kaboboyuhon dit pinatuduki di domba idi nga iri na kanto kakuaan dat noy di umpamakan di Jesus. Dun ay lantakod sa iraan po numani siya po sa lipo ay sumap. Makisimoyo. Iri na kalabihan dit kambing biri-biri o kita kula. Dahiri. Nga iso na pakagot kalamahan dat o kita datid maya ila kambing biri-biri nga ay iso kamilaan na miyagal na taso. Iti na pagyatasuhom atagak kayla gumuli na kuro. Ila tadong kayla maningud hingga tadon hingga pakayaan. O bisa ila tadong lataso. Mamanaw to ko siki-sikit tumagindang itaso. Siki-sikit tumagindang. Terutama lebih pun di tentaluhan. Kumaan at tumagindang sumobo. Ay sobo. Nga intangahan na pakapihom. Pananda isyo kawasan iri it waya daw. Sera muli kasyo asingu di siya saubo daw. At tunudan iralanda gumuli. Nga ina pa'y kayo mayaan to katitaso nga harohi o bisa ko piyo. Poswangan no karong. Gamanok gya. Gamanok gya taso. Oy, ngon lo pansaho kapatayon nga ay ori ko ti ginao no mamatay. Pansahon no ilo. Gamanok mongokot tatulun mamagusamuto. Ulum otapot kapiyod. Ina pa'y taso mamagusamuto nga manu babagod dit gundok. Kadi manudok. Gua sa gundok kabot tang ulun nga sa di na kayo tapot kamo. Iri ho pa mamagnum. Ay, naalay diri hom
lumungkot na kay taso kabo. Ni saya ko taso din obinggo sa muto ko obinggo sa tulon umbalan nga mamabagit guasat. Wah, gua sa gundok om otopot kamu. Ano tingkan hani kinologo di pamobogom iri ko anda lumungkot ti taso kan tagi. Jadi inapay kekurangan nila kambing, domba ay sa ikamilaan dalam niya galitaso. Sayra na pod atagak. Koy hiyo nandat mingumba kamatugi. Koy lumogi humbaralan do gumuli. Okon po dom galo di kambing biri-biri. Haron nando may pangakan. Monguni pangaamo. Gisomid. Au us di taso dat mangakan. Koy log gumuli. Nga haroditit sangano ngoyo nosyo gulio demi pagihum hingga kinataga ko ni titisoti ka. Sayra dono kito may siya singgunay igitay minuli mempaid otod. Popokito daharo hiti anggota jemaat datid natagak. Ako'y log gumuli. Ako'y log gumuli kago. Iri no hit ay apatut datid ngayon ihumo kago. Kapisarita ihadit tuan rumah di tenu. Orita nasihit arohi jemaat datid de ladpaing ka. Antay siya di ambaluta kago kasyo. Atumbayaan to ko gumu itit jemaat dati dot siguli yelo di nga adi kay lampay kuraralan dot gumuli kago. Kotunod o tingayaman. Kala idi ginawa daw. Kala idi korohian. Sekirat iyati ni gunoon na kinorohingan dot may kago pamagaway diyolo. May paninggun diyolo da gumuli. Makiano to kanod kekuatan kuasa da kinorohingan dot maghihumbaralan may kago pamagampot diyolo. Iyo nga iyo di nadahat. Iyo di kasari. Sekirad iswang sambayang nga iyo di kasari nohot ayat oritan o gulampatan ko sekirad iyahay iyoho nohit nautus no may pamagampot may pamagaway kago di nga tagak anuan na hekuasa. Amen. Amen. Nga milan no po iho nga ako kaupod. O kon no. Agat mo tigalot may pamagaway kago hoy. Tapot kapyo. Moy karikot ti ditulun nga. Moy parikot to hiriwalay siyo nga. Agati ginaw no. Agati lolanggot. Mimpun. O kon po din ino po itulun ni di nga. Mimang haro no masala to koro. Miyampay dia di gulupo. Hirlag gereja. O kon po din ino po itulun di. Mimang gotar kanal not. Ayin tutunan na tulundot. Hebat to pasalo kitab. Nga bayno may kadiri katisyo. Kamilaan no karay ta kitab. Ay kasangkurad piagalon disyo pakarot wahyu. Pakar no buatan. Nupangay. Pakarot tulisan ro no buat. Mumusaraw to kono ay si kogogorongon to kon may agal-agal disyo. Nga tumbayaan to kod kaduhong kad iya na inutos sa kinorohingan na may pamagaw siya ay si mustahil kumakinorohingan mentok dati. Jadi katapot nit I will go hindi ki I will go toko. Korong tokod ay kaudipanan diolo kaporluan diolo nga iyati no hit I will go. Mongay toko. Dadamot ako mongoy. Tumanod dit pangahakan na kinorohingan. Kaya kumaduo.
sambilan si tanga na pa ma. Umodua. Lobi paditi kamoyan dat pisa duit siling. Tay kahit na pa nga dirham. Masaro ko gati duit pisa bo. Taparak kawo kon gi. Kakita ta kanu padit duit siling gat nakatagor. Pengkura kayo ako ay momonsed iri na pa nga atanduli kagud okilat. Okilatom kondo tingayaman no mi poboli ato goron. Pengkura. Ngon ta ka pailihad dili tanaom pakayaan nala tatadom minturog nandad mangelo gi. Kilat na di ngon na poboliad ang gula-gula. Hari minanudok dohod mamakadit nurid di. Suka makan rondomon. Nga po na ko mala. Nga nudi ko pudapud patamon. Patamon no po duit pisan di. Nga kada na dati nga patahakad persembahan duit pisato goron. Nudi tamodan no may patahakip duit pisato goron untuk persembahan. Iya nga mada koy nga nakura to no pataka persembahan gi. Ay. Nagidi ay landat iri poharo. Sakira na pod iri paharam kuren pakat. Kuren panano. Nga tumbayaan ako idohod apurimanan lang ang magsusuway buyahat apurimanan to karay tusin mo. Kada borosad duit siling tay kay taparak. Togoron gorumon nakaruhun nakakadad no pangahi no pintulisan iho na po moy popoboli dihila kaday nga ako katama ipiyamang nga ako ya kumbalat mo magunad dit itsuangan dat delkol kad ngon suang ito sino maganud ako na kumbal nga milohi katangolon. Kano pa kayo nga manit public phone lad makatusin dilay. Nga jarang mo. Itusin dat karatas o hurak piya nga ako'y katamad po boli. Dawlo nagindad atagakot samputul ko. O hurak o sonong nga man padanda gamo lah. Munta ka pa di bandahari gerejam ruban ngay na ri tiad di. Itusin da togoron tay ko nakakadad tay ko nangalamping nongo kilong. Ruban nga di bandahari ri. Iduit karatas nongo hurak nongo putul na hit ihiridisan nongo dukut tomod. Isang ba tutunan ko piyo. Ruban ngay. Yolo na mamagantid di. Yolo nga ating man may patod dat hilo beng ko hilo misyon dat miyagali di kirawan nando nga korikot pia dilo ring nga rejikon. Apa kayo lo di rejik kasari. Nga kon kayo persembahan lo. Saya na pot atagak iti duit pisa iti taparak iti siling. Ay sa tuni. Amangku ay lando hinggo. Tu ay sa bangut. Atatak no pamhirihin na pamhiri-hiri no siya di. Haro nagi kanta-kanda iti no pa anggota jamaat dati nga atagak miyagalid dit tusin da taparak. Popoylo pod natagak yaw nga amilo. Ako'y lo. Kamilod popoylod
nataga ko ka. Di hiti ako ka. Miagal na hiti pumugunan do nango ho. Sira do no karikot to hiti. Tangan gereja nga aiso. Ay lang, takay hara gereja Adventist to haro no do gyanda hit Seventh-day Adventist ka signboard tiyod di. Kawayad diti. Ay so ito kita signboard Adventist. Mimpanawd ikakadayan. Ay so iturasat kita nud Adventist. Ay susuay na mo titit. Kadi mangimbulay. Itino po nga doho katumbayaan lah. Susuay na mo ti kapyo kaurasurasan iti Adventist. Intangan no na po nga turas nagi nga sekira na po otapot siya panano da kinarahingan. Nga ato kayo mati magyagal itino po da nga doho kapurimanan. Otapot tapay tulun na panano it mimanggat otapot na kapyo beragama itulun. O kita no nagituras nga haron na isuang ginanod ay Adventist siya ka. Sayra dat auhat kapyo nung otapot kapyo. Nga umbal po gadid harus ang intayid do hiti gi. No pa ngay haro po it ang papak ngay haro ngay hiti haro ngay mangkuhilad dila haro hiti wokon o kita no nagi nga ado ya pwede Adventist ka amo gi o kita nagi kakitanan lagi wo. Jadi sayra do no karikot to hiti tumumod-tumon dan manampakadit haranat ay tulisan dot ayat-ayat ta kitab harne rasukot dan bolia idon pathfinder ko master guide manampakay kan pat diam harana po sa Adventism sigog kayo kangis ko kita diad di to ko kita dirasok Adventist siya ka nga hiti na po pumagunan tim iya di pia panampakay no nga ay si ko tutun dia okay? Jadi sayran no korigati pingihuman hingga tumano di info di manawalay hilo haro hilo nga takoy kumbal korongo ako'y kumbal korongo dilo. May kumpul nga ako'y kumbal koruba. Nga ikalansanan dat ay kongoy lo di kasambaya nga hilo gasway ko yun iri kakuandat ako karuba. Nga iri na dahit harapon iri na harapon dati. Nga atumbayaan no kudat hingga pira-pira kinayanon ay so at Adventist sa tutunan dati kakuhaan no po nga iyalo no po nga notonob popoylo hitiyahay nga ay so no milod ay so no bahungot ay so no po itailaan amo no po atutunan dat isyan haro Adventist hiri kinayanon di ilo dito sa magihom paingkukura hilat sangulun na tando da minagihom. Minesiya paganudit magnet. Ay mati sumakot ngay magnet at ay tusin na taparak. Harit sumakot. Nuka. May nadisya imuhaway dengan cermat. Ni muhawan. Paingkurat ako mangimuhaw dengan cermat. Hari pengiri kau, hiri-tiri kohon, kakaton o gakod no, kakaton, imuhawan, lasiriba. Harit sangingili-ngili, pondolihon pa ngay, imuhawan. Ay, mangimuhaw, po sa ginawo, gulian na kagumang imuhaw, ge. Babangan na tadaw, haraw pa kasari iri na mas, gulian.
dengan cermat. Oh, ilo taso nga asukong dengan cermat kasyo. Nakita hibadi sera nakita lohowo ngay tampinay hiris sampa pinggawalay net otood mantandod kinakitanan idi taparak ko na tagak. Kalimpupusan. Jadi hari dua kantakan hilo ilo kambing teko domba taparak. Kedua-dua hiringa haro keperluan dat uhupan toko gumuli kumakin rohingan. Katalu panukadan karai tetana kana tagak. Hilo ni kemendat na tagak kom narubaan kag. Harus ang ulo na ay kita na kedua kusay. Insan ta daw kano po di tanak ko tahuri kamulakan kumadita pa daw. Apa patahako kumado o insanan do bahagian dat iyo sanganu iyo silid iddoho. May nadita pa daw tumboyo o minomiduo hidit kahaharan daw mentok dialog nga duo. Ikusay ketuahan kamulakan. Oke, saya na pod oguli dati ti kamanda wasiat nga asaraw kuhit panambarasan po natalanan di bulan 5. Bulan 3 gisang bulan 5 dat naray tanda ti kamanda wasiat. Kaubasan pagati wasiat iti nga apatay pahit molohing tumitik kagindad ina pay wasiat nga berfungsi. Paindalan. Nga hitino po paimpasi. Paimpasi paimolohing. Tumanod dapat ti manurat to panambarasan dati nga pikiro-kirod kano po ditanak apa alansana kud iya no po nga napatay ko no moid iho no po nga anu kuno dohod kahaharan ka. Sekira no po apa tayo syarat ay inupahi wasiat nga sah kamun po nga pinakiano no po tanaki bahagian daw anggapon no daw inupahi tapa daw nga napatay no. Nga harohi kasanangan dat antakan no pod paimpasih toko po iati sebagai sanganu do kahaharan pinasonganuan na kinorohingan iati imolohing tapa tay kotina tumanud do pod dit panambarasan do panatalayanan dati di tiratulan na katalib nga osonong nod paimpasih toko pohom urusan no ngay datiri ka. Kada na anda do gisembot toko no hino patay. Silap po irin nagitadon do ino po itangana ka mogiangar. Tu monong kodoho ngahay na pugyadi. Ay suway mtiga kapila kahaharani lo ay miagalidit binsusuhon ka daw bo. Iti kahaharan dot tungkusan. Miagali binsusuhon. Jadi mantada haro po kuasa toko haro po pengaruh dati haran po pasunduran dati santabi di kahaharan namilo patungkusanom mahan oturo sekira tanah oturo na kapamiduaan diladawayan wanang idhitid sarayo binol darimbang hilisiod hamad-hamad saili hiloranahon ni disiola. Ando kopi Kristina aparagat to mengurus sidit daw tanah nga
hino ko pod manahak panasihat, manahak kot panudukan kumadi siyo. Iya di no matiit ayat nawayaan dati di nakatalib right iti kamoyan dat harta ipatungkusan. Bah, jadi pingkuro. Kada nagi kadaw poy ay kumadi tanganak haroy kasari dia dat poluon montok do kayo isay na ko ilod ay panana naman dat nga lansat-lansat. Sakirad manud tamodon dat panahaki mo magampi dia lumohing ay si masalah. Ay manguro. Sakirad sangulun na di tanak nud ogampi dia omnugya di salad iri na hipatungkusan no idi pinalo. Wah, jadi ilan na po di pakianuan nila tanak ko tako dahi bahagian ko nga sakira na patuman do kaubasanan dat kabudayaan dat tipo magunan dat ina po hit harta nga patakan na serami dupagun. Pikira-kira ilan na po di tanak nga di siya na po pamuhandaman na napatay na latapa daw. Tu obuli na dingon ano idaw bahagian. Nga asonong yung bagay latapa mo. Pahingkura kamuan ko do asonong. Tinahakis siyo. Pinatahakis siyo bahagian di tanak ko tahuri. Hara na ginaraitan ni Timonurat at panamarasan dat isay na ko ilod iti na po tanak ko tahuri nga kamanja kapiyat timolohing ka. Isay na ko papamanjat tanak ko tahuri. Ino pa'y tanak ko gulo susuhon. Tanak ko tahuri kandasan. Onggokon dati. Kandasan dati. Gisang mo sumapya dia. Miyagal na po lamolahing ilang pakino di tanak takot. Miyagal di nakamanja na latil na mo. Sayra da nakadagang hiri na di siya dat minagiduman tad hiri walay minsi sima di siya ditusin daw dharo. Pahingkura di nakatarimo taka di 10,000 KWSP. Tokoy. Ajarang takoy mo ti kaumbal at katarimo nga. O kirapan nga 10,000 id account ki. Tok hiri no mo tidid. Right no po ka nga takan nun. Pasandatan no po ki. Ikongonduan ipanampakay ratu-ratus bolyon. No kadid nakirapan ni sopod no ribu ki. Nakirapan no bo. Miyagal ka daw latan akin lo. Piro no ributusin. Pinsisiman. Minik kabandaran. Lanta ko na ti bandar. Nuno na pa nga bolyon. Tumay pa nga bayaran. Andiya. Koy ay tusin. Ay na po tusin. Mituong mati pamagunan. Nuno di akanon. Ongoy na di ngay karaja ihiri mo numadawagok. Makiano po siya di takanawagok nga angay onuan. Tokoy. Iri na ikamonda narutum na kapya kaposyon. Kasaraw na di siya yadi piyahot kanta-kanda hilad dambolyaw ipiyahi susuhuan nga ayon na kapya akurangan na makan. Muli ako nagitihom kang kundahom no koduso ako kumadiam kumakinarahingan nga gumuli ako na ko nakatanak no ka. Guli na siya. Asado pa nga kadita paminto ay miya galit Roslyn Basi di lo di kasyo gi. Oy,
Miagalit idawkin madili. Tangkus mo ti molahing daw. Minirapaw. Gopusasyo, singudasyo. Tokoy. Andasan ko na po napatay ko no kasyo. Nga napatay ka no boding nga napasi kago ka. Kakitanan no po mantad po dit pinirubaan nila tanak ko tahurim ita pa nga kagalagal milo nagya dati burasan dat iya dit nakamanja no bugay siyo kadaw bogi. Nakamanja. Manja no. Ay suhu ngay dot minongkorot. Nung kadi ditabang daw. Mosolon. Iho nga mosolon. Ako gyat iho oy. Sakirat iya di kapi tawayaan. Pero linaid ko ditihom ako ikumbalo ramayon. Isyo na gitu. Minagay dit kahaharano kaguli na gidi maramayon. Jadi iso ikaw pemuhandaman kumadati sebagai molohing. Sekiranya pod ila tanganak atau kay giapilian dat man ramayo. Ori ka tatadaw kasusuon. Santo bitanak nga hara-hara na papasunduran ay pasuswayon. Nagyan di hari jadi lah. Tanak kagulo, kadua, katalo, kaapat. Oy-on. Kada ano din ini tanak katahuri haman. Oh, ilo naman tu tanganak o koro. No jadi salad imolohing ipienong kolotaw nga mani. Madadad o kito hit piswayan do lisih do hiri. Ipi tadawa daw to kito nga maan no pogi ya. Ngon to kono podi potopikod isuang ko katumbayaan nga ilo kadaw tanak ko na taga kilo nga no silid iso o kapagalandot iti pananud do kinorohingan dit katangkid kasimpang konsodu atagak mantanda katumbayaan. Sekirad haro ipagilitan dati iti makikinongaw no konsodu na tagak na palid tokod isuang ngaralan no katumbayaan. Haro ginaun do gumuli. Guli no po. Turianan no po ladan tanak ko na tagak. Gumuli no po. Kada no may tahun dapan ako katong gumuli ka. Kada na anda tahun dapan. Kapuriman ka no pa gumuli no po. Miyagalil tanak. Kapuriman no po isiyod. Osano gihilaw walit tapa ako guli ani si mini andadat ay andadadan pa katudo sambulan iti haron po ginaw no gumuli kada na andado kadi mo nang purasim isay no koylo irin nagkakakuan no kosaro gumuli to ino po Swiss ajay boko pasyon nga ano alaid kadi mo nang puro singa topoti mah. Monopoti. Kaangis-angis piya nga monopoti. Isay na koy ladman tad ko nakosaro ko tiyadim iri na hit panghakandat rusod do olidang mantad kinarahingan kumadia gumuli dat apo ori ko tit tadaw kolimpupuson na kaposyon itadaw koy onda surupud isuang kaposyon. Hilo mo tila taoy nga tanili tampinay. Isuang minggu di bay no pi rohon tinumong kiadet o kito kuni status do kayo hom ay pi ratulun tinumong kiad mindu pagun kasaraw to kag gumuli kumakinorengan irin itimpud bobos at kontok ikomondit malayod masayang paling tepat yatin pa nga gumuli kumakinorengan sayra ko hondom asal ko saro ko dim iri na pamisunudan dit rusod de kinarahingan da gumuli to ko
Sapon no pulo ka mundo ati ngayaman. Suway mo ti hari. Insan kad ako ng kasambayang. Apo, yadit apo mangurah kapi ako purimanan no. Nga intalu ingapat sambulan kanad ako ng kasambayang. Ati ngayaman kanad di may sambayang. Iri nandi kabinsuhod ako piya kanda mo sambayang. Jadi sayra no pod harohit ginaw gumuli. Haro mo boros paduli. Tu ino pa ikagulian no nga ay say urusan dat iya isyo. Tu ino pa ikagulian no nga urusan dat iya kinorohingan. Kinagulian nila tanak ko tahuri ay sa urusan di siya ditabang daw. Ino pa urusan daw nga iyaw itapa daw. Iyati gumuli to ko kumakinorohingan ay sa urusan dati dit anggota gereja urusan no po di nga iya kinorohingan. Ay sa urusan ko di sayli dahungot. Ay sa urusan ko di siya magimputa kabang siya. Ay ho di siya nakaguli. Ay may sila monopot. Hintan pa nga sambulan no tim ano mo ti kago singgugulian mo sila. Paduli di boras dila to urusan no pom iya kinorohingan. Ilo tanakam itapa daw. Iri na urusan di siya. Ay siya nakaboras sa antakan no po dit siguli na di siya nga kumadi tabang ko ay say boras ited. Ino pa naraitan di siya nga ini tapa daw. Itina piya siya nga ato kailangan pa yung kukurit. Hingga may tina di siya antakan nilo. Tu naraitan. Nga atarang kahilad urusan na po siya ilatanak nga itapa daw. Iyati ka daw nga yun di. Urusan to ka na po nga iyati kinorohingan. O gumuy mimboros nga akon ka urusan dati. Ino pa boros sa tulon do bayan no di nga ato koy may pamirumbak kot pariu kawakon ka. Kawasan no pati di nga itong YouTube ko TikTok ko haron nanday manha ko komen da tamu o sanong nga no kanda dilo. Oh, nakura tu iyan da komen no ako kumalat may saya tidak pernah kacau periuk nasi kau ka. Ya dia boras dia lagi. Jadi ilo tanah kilo nga urusan yaom itapa daw. Ay sa urusan kumadit tabang daw. Okon ka harat business daw kumadit susuhon nga ihiriwalay daw. Isiyan na itapa daw. Ihati ka daw nga yelo na daw gyabo sa kirad insanta daw atagak to ko. Alan sana kud asilid isa akahandaman kumadat ipagilitan dati sa kira-kirad isay na kayo lo insan ta daw nga kamura tagi Eldo Edson Salumin kamura tagi siyo insan ta daw kamura tagi Eldo Dawkin nga kamura tag to kanom sorohon to kanon dito tuong di bay na hopo dumwalo tadaw tulan ko hopod at tagak na pati gumuli kago koilog gumuli kago kada to ko turian na miyagalilo kambing tu ngon po singgunay po paguli kada nagidati turian na miyagalilo tusin da taparak pinsusan da moy lawat ko moy pagihum at tagak to kano po sorohon dati iyati na bagay mamurang nga gumuli kago kumakinorohingan. Iho nga kuy kay lampay kurad horalan ko posyon nga sa kirad insan ta daw atagak apalid kotong pisal kotong kihantay ko kagalambot isuang katumbayaan nga ilo nadalo pisaraw-saraw koy lo takod aralan do gumuli kago. Okay. Jadi pengkuro piyatawayan dati tumbayaan ako do
ay isuang piyak kapolidon haran pa kasi aralan kinarahingan nga manto ko pabulugo o ginawa dati dat makiano makihop kumakinarahingan o gumuiot ay ipagilitan dati niya galilo kambing siguli da kagud iralan dat katumbayaan pa yung tapot nga amilo ako'y lampay kurag gumuli o doya di haron nagiit ipagilitan dati ay popoylo po na tagak yaw nga amilo gumuli imada ginawa ang paingka nagid serad atagak to ko nga harohi gumuli kago ihati sebagai anggota gereja Torimon to kanya lod miampaid oto do ginawa tu naboras sa hiti paimpulih da suruga malaikat to kinorahingan otod man tadi kagulian dati ay naboras sa paimpulih dat anggota gereja otod narita no pa diti nga maboras ako kumadia paingka nagi haro kataadan dat malaikat ta kinarahingan mantadet sangulun di nakadusa nakabortobat jadi paingka ta ko nagida sebagai pananod da kinarahingan haro na pay gumuli kago mantadi kapolidon diolo Torimon to kanala may pay kataadan magisa kadung toko sa kirad ihati nit napili da kinarahingan dat may pamagawi dilo makiano toko kagarason kuwasa kinarahingan gisambot ay atapot na ihati ni pinatad da kinarahingan na may kago pamagampot dilo wah adit pahitian to kanati panambarasan iti kanaw misasat ako isang sambayang kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw dot so kadong no mantadot panambarasan tatong bay no tumbay na haid mantadot taluha kantakan iti nga iti ni papakita dot pengkuran ako kapolidon makarotuon iti anggota jamaat pananud no iyahay it patilambus pa kasarid ay monotos sa tumano dam pahingigit ti panudukan umaralan no pintapot anuan no head kamilaan wasa damoy kago pamagaway dielo may insanta daw da sumano nga magyampay head otod mantado isiso katumbayaan ng pananudan di ogirot kumadya sumambayang dehem montak dielo it opiduo ginawa da timpubay no gumuli dat kumadya tay ko tumilambusi ralan ko posien dielo idam pamagunan may nila insa samaday may dat gumuli da kagwelo miyampay otod miagal na gidi sangulo na tanak na tagak tuharo higinaw delo monopot dat gumuli gumirat kagud isuang na katumbayaan iso no hit pihondom-hondom kasari dahay tu ayahay kailam sayrad alim pupusanot oposien dahay nga dadamot sang impasihay ay orohian ni head itinaday kasiwatan at patahakon mo montok dahay popoburu popondar sontobit ako pintok di korohian kung sikaw Tuhan tatuang kubay no tamangan no kagad isang kodopon tadaw da suwab o pasikihay may empayad ko to doon naginawon papatilambus dat buru-buran ng pulayanan dahay tisam-tiso ang punan tayo sanando sa dahay tinasamayang dahay so karantuhan Yesus Amen. Okay, kung sikaw dahil kinapagyampayan dati alumis na pakantakan kapiro ba ta kakagod tatong daswab hinakaw po